Sal-aħħar tas-sena mistenni jinfetaħ Dipartiment tal-Emerġenza għat-tfal fl-Isptar Mater Dei. Ikkonferma dan is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern li spjega kif dan id-dipartiment se jara fih minn trabi sa adolescenti ta' 16-il sena. Id-Dipartiment tal-Emerġenza jara ma' 60 tifel u tifla kuljum u għalhekk dan il-pass huwa meqjus bħala wieħed importanti. Il-Chairperson tal-Emerġenza, Mary Rose Kassar, fissret kif din hija miżura li se tħalli impatt pożittiv. Aħna naraw mal-20,000 tifel u tifla kull sena. Issa 20,000 over 120,000 huwa a significant percentage. Hemm ukoll sejħa għal post ta' konsulent speċjalizzat fil-kura ta' tfal għad-Dipartiment tal-Emerġenza. Dan għaliex benefiċċju ieħor tad-Dipartiment il-ġdid huwa propju li l-professjonisti ikunu aktar speċjalizzati. Kien ikollna staff illi huwa speċjalizzat mal-kbar, jaħdem ma' staff li huwa speċjalizzat ma' ta' tfal, barra minn hekk jekk ikollok 20,000 tifel u tifla indunajna li hemm il-bżonn ukoll li iżjed infermiera u iżjed tobba jitħarġu f'dal qasam, jiġifieri huwa pass pożittiv immens.